Я года рождения. Рядовой первый президент Tawanan dari Angkatan Bersenjata Ukraina ditangkap oleh prajurit kelompok Vostok Angkatan Bersenjata Rusia dari Buryatia ke arah Kurakovsky. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 6 Desember 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan tentara Ukraina yang ditahan itu sudah berusia lanjut. Pada video amatir itu pula, ia berbicara dan bercerita seperti apa situasi di kubu mereka dan bagaimana cara komandan memperlakukan para prajuritnya. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Щербина Николай Николаевич, 74 года рождения. Рядовой первой президентской бригады 3-го механизированного батальона 9-й роты. Хочу извиниться перед Россией и российским народом за слова Зеленского на конференции с Шольцем. Так не может выражаться президент по отношению к другой стране. Это больше выглядит на цирк с клоунами. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.